ala mo ƴettine wenude haray no moƴƴi mo yiɗi horugol haray ella ala e makko ko ɗon darino ɗen hande ko fuɗɗorten ɗo o hadis mo Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu filli ɗo o wi'i kanko Abu Sa'id safarna men setodi ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wondude e nelaɗo Allah on ila makka meɗen fokkitittele makka wa nahnu siyamun tawi noon meɗen hoori qala wi kanko Abu Sa'id fa nazalna manzila men cippi e cipporgal yani men ari men fowti e nokkure fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nulaɗo Allah o maaki hey innakum no onon gadda nawtu min aduwikum on ɓattike gañomon on woɗɗamo hande kadi wal fitru taƴugol ngol aqwa lakum ɗum ɓuri on sembinde ɓurata on dolninde ɓurata on okkude doole fa kanat o wi ɗum ɗo laati ruksa tan ko newende o newnu yani o permetu o wi faminna no e amen man sama on horuɗo wa minna no e amen man aftara taƴuɗo woɓɓe goo taƴi woɓɓe goo hoori thumma nazalna manzilan ahar min continue yaade ɗum min yeehi ha min kadi min cippoyi e cipporgal goo min weeroy kadi werde goo min fowti fowtande goo fagal laɗo maki innakum no onon musabbihu aduwikum ko on yiiday ɓe e ay gañomon on bimbi on weetiday e gañomon on bimbi inni musabbihum bika mi weetay kama tawete hoore subaka on yiiday e gañomon on ka subaka bimbi wal fitru aqwa lakum taƴugol ngol ko ɗum ɓuranta on doole fa aftiru taƴe ɗo o yamiri taƴe o wi fa kanat ɗum ɗo laati asmatan ko pellital woni joni rigueur woni feere ala taƴe o wi fa aftarna men taƴe o wi thumma ra'aytuna mi yi'oyi men noon mi yi'oyi men nasumu meɗen hoora ba'da dhalika ɓaawo ɗum ɗo ma rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam wonde laaɗo Allah o fi safari e setoyagal ɗo ko ɓayi ko gere ɓe fokkiti hewti ka ɓe nanngodirta e gere ɗon joni bimbi subaka on nanngodira e gañomon on taƴugol ko ɓuri jogade doole piiridon e maɓɓe tawa hiɗon haari hiɗon ɗonɗiti ko ɗum ɓuri doole edi piiridon e maɓɓe tawa hiɗon hoori o wi taƴe ɗon ɓe taƴe o wi mi yi'oyi men noon ɓaawo ɗum ɓaawo gere gasi meɗen artude mi yii tawi meɗen hoora ka setoyagal wonde laɗo sallllahu alih wa sallam kono noon fameten eɗi hadisaji ɗo fameten wonde si tawi setejo on o heeɓi haaju e taƴugol tigi tigi ŋatuɗo haray ko taƴugol ngol ɓuri moƴƴude sifan ɗum joni ko himo nanngodirede gueɗe kanko e gaño makko keefeero ɗo haray o taƴugol ngol ko ɗum ɓuri fiwota gaño on foolirmo sabu ko hoori ko o lo'oya o ɗaata o ronka wawde dartade gaño on kono si tawi na ɗum haray horugol ngol no dagi na ella wa an abi sa oɗo hadis ko fillimo ko imam ahmad e imam muslim e abu daoud wa an abi said al-khudri radiyallahu anhu itama makko kanko kadi fahim qala o wi'i kunna naghzu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan men wonino meɗen honida e nelaɗo meɗen yaada hare menen e nelaɗo tawa ko nder suumaye kadi fa minna as-sa'imu wa minna al-muftir tawa no e amen horuɗo no e amen kadi taƴuɗo fala yajidu as-sa'imu ala al-muftiri wala al-muftiru ala as-sa'imi fala yajidu as-sa'imu ala al-muftir yani felata aybinta wajada o wajada yajidu no mari firoji boy ça dépend har feere jar arore yeeso ɗo so ni wajada alayhi ɗo ko sunagol sunikemo wujudan wajada alayhi o ananimo o sunanike o sunike fi makko
sawi wajadahu ɗo ko yiitugol o yi'imo ɗo no firta kadi wajadahu felugol on tigi na daari an ko daari ko watta ɗum ɗo ko ella ɗo ko ɗum woni ko fanno fala yajidu sa'imu ala almuftir bimana horɗo on yi'ata e taƴuɗo on wonde ko ella o waɗi o aybinitamo fi o taƴi inna daari ono taƴi suumaye sabu tu setoyagal ni o wi walal muftir wona kadi taƴuɗo on yajidu ala sa'im himo heɓana ganto e ayib heɓana ayibe howruɗo on ho taƴuɓe kadi wona wigol ɗaari ɓeno hoorino ɓe ko ɓeno sattini diina ɓeno ɗuman ni tun daari Allah no wi on ti taƴu yof kamɓe no ɓe sattini ɗum ha feƴiti ay enen ngal goɗɗo fallirana no fallirani en yiyana mo ella si o ɗatigine ɓe limano ala ɗatigine ha feƴƴiti a yaali hay hunde gare poro sa wakkile ke sunna o kadi ha piino ɓene ɓeno sattini ɓe kañum ɓe famodirtako iko honno noon watte ayi ɗo o wi joni mana taƴuɓe ɓen ɓe yaali wonde horuɓe ɓen no waɗi ella horuɓe ɓen felali taƴuɓe ɓen mo ɓe jokki kiifol mum ɓutti holli wonde kono dagi o wi summa yarawna reftihi ɓe yiya noon anna man wajada quwwatan wonde mo heɓi doole mo dañi e hoore mum doole fo sama o hoori fa inna dhalika hasanan wonde haare ɗum ɗon no moƴƴi wa yarawna heɓe yiya kadi anna man wajada da'afan mo yii e hoore mum heɓi e hoore mum loore fa aftara o taƴi fa inna dhalika hasanan wonde haare ɗum ɗo kadi no moƴƴi rawahu ahmad wa muslim yani ɗo ɓe taw si tawi ya heɓi mari doole horugol ka setoyagal a hoori haray no moƴƴi sa tawi a lo'ay a taƴi ɗum kadi no moƴƴi wa qad ikhtalafa alfuqaha'u fi ayyihima afdal karama koɓe figuɓe ɓe lutodiri ko honɗum e ɗin ɗon ɗiɗi ɓuri moƴƴude ko taƴugol ngol ka setoyagal ka ko horugol ngol ɓaawo ɓe fottani wonde no dagi ɗiɗi no hiɗi dagi kono haray no toon ko on woni premier qualité o fara abu hanifata والشافعي ومالك أن الصيام أفضل ɓeeɗo almami ɓe tato kamɓe ɓe yii wonde horugol ngol ka setoyaga ko ɗum ɓuri moƴƴude kono liman qawi alayhi wonande dolnanɗo ɗum heɓano ɗum doole wal fitru taƴugol ngol afdal liman la yaqwa ala siyam taƴugol ngol ko ɗum ɓuri moƴƴande mo heɓanali horugol ngol doole kamɓe ɓe ƴettiri ni wa qala ahmad imam ahmadu maki kañum tun alfitru afdal taƴugol ngol ɓuri moƴƴude few woni ko marɗo doole horugol hay marɗo doole horugol ngol ko taƴugol ngol ɓuri moƴƴude nde wonno ko neldari Allah ƴettugol neldari Allah ndin ɓuri wigol o Allah ɗo haray no yoni haray ɗon mi yaafike ɓe luttuɓe to ɓeyni ha mono marani korka kan doole ko ɓuri moƴƴude ko yo horu si tawi noon wontigi lo ay hara ella ala nde o taƴi وقال عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس أوي أفضلهما أيسرهما ɗiɗo ɗiɗi ko ɓuri moƴƴude e majji koko ɓuri newanade on tigi wo si tawi ko horugol ngol ɓuri newanade on tigi ko ɗum ɓuri moƴƴude si ko taƴugol ngol ɓuri newanade on tigi ko ɗum ɓuri moƴƴude no wawi joni hara ko horugol ngol ɓuri mo newanade joni innen on tigi no voyasude ɗo tampere ala koye avion woni e yaade donc hara fayre mo ɗani toon tun kono so hewtoyi kam yahata toon no gasa si suuma e ma yoɓitoygol ngol hara ñalle ɗe no juuti no gasa hara nguleni no woodi ɗo hare ko ɓuri mo newanade ko horugol ka setoyagal ɗo si ko ɗo hare ko horugol ngo ɓuri moƴƴande mo ka setoyagal tampere no woodi seeɗa ko wonɗo e seppude
donc maako e hoore moto o woni yaade e henndu no woodi dugguyi no woodi haray hoorugol ngol soñdia no woodi seeɗa kono so hewtoyi toon alhamdulillah ko fuuta wona yaade ɗo jangol no woodi newende no woodi ɗo haray ko taƴugol ngol ɓuri moƴƴande mo kanko Oumar ibn Abdul Aziz kanko koni o wi yo ndaaru ɗinno ndi ko honno ɓuri newaade honno ɓuri hoyde ko ɓuri hoyde o ko yo wat ɗum ko ɗum ɓuri moƴƴude hakkude hoorugol ngol ka seteyagal e taƴugol ngol fayda kanko e ɓe almamiɓe tato ɓaawo ga e mana haala maɓɓe kamɓe ɗo na ko seedi ɓay ɓe to ɓe inni ko korka kam ɓuri moƴƴande setejo on si himo marani ɗum doole ko taƴugol ngol ɓuri moƴƴande mo si tawi o marana korka kan doole fayda kañum e konngol Omar ibn Abdul Aziz ɗo ɗum noon ko mana gooto o wi faman yashulu alayhi hina idin mono newani ɗum horugol fewndo korka kan fewndo seteyagal ngal wa yashuqu alayhi qada'uhu ba'da dhalika harano satti e makko yoɓoygol korka kan ɓaawa ɗum ɗon fa sawmu fi haqqihi afdal haray korka kan ka haqqe makko ko ɗum ɓuri moƴƴude wa haqqaga Shawkaniyu imamu Shawkani o haqin inni o seɗi moƴƴi o yaltini o sendiri hakkunde guɓɓe ɗen e condidi fara'a o yi'i anna man kana yashuqu alayhi sawmu wonde mo yi'i wonde korkan no satta e makko wa yadurruhu lorrama horugol ngol ka seteyagal wa kadhalika noon kadi man kana on wonɗo wa kadhalika ko noon kadi man kana on laatiɗo mu'ridan ko o ɗuuriɗo an qabuli ruhsati ga jaɓugol newende Allah nden fal fitru afdalu haray wawɗo ni on ko taƴugol ngo ɓuri moƴƴande mo wa kadhalika ko noon kadi man khafa ala nafsihi al ujuba aw irriya ko noon kadi mon hulani hoore muɗum so hoori ka seteyagal hulani hoore makko ta o yii toon yi'ito townitare e mantede wona yiingo hiye ɓenno wakkili hay ka seteyagal kamɓe ɓe taƴanogoy so yii ɗum wonde ida sama fi safar so hoori ka seteyagal ɗum ɗon yaltita e wonki makko kin cooboto o yiyay wonde ko emba cooboti makko wonta yiingo fal fitru fi haqqi afdal oɗo kadi haray taƴugol ngol e haqqe makko ko ɗum ɓuri moƴƴude edi o hoorugol tun o heɓa yiingo e nder korka makko kan o yiɓeɗo tato arano on ko wonde si tawi korkan sattay e makko ka seteyagal lorraymo taƴugol ɓuri moƴƴude ɗimmo on mo tawi man kana mu'ridan an qabuli ruhsati sikkay no woodi ko taƴi ɗo ani man kana yakhafu an yakuna mu'ridan an qabuli ruhsati Allah ko ɗon ɓurno fewde ko noon kadi mo tawi himo huli ta o hooru ka seteyagal tun wona joni kanko wurin o ala e jaɓude dokke Allah ɗen newende Allah nden ko Allah foygintinna ɗen kon kanko ala e jaɓude so yi ɗum haray kanko kadi ko ɓuri moƴƴude ko yo jaɓu ɗon newende Allah nden o taƴa ko ɗum ɓuri moƴƴande mo tammo on ko mo yiwɗo wonde si o hoori ka seteyagal wonno ɗum wonanaymo yiingo wonanaymo cooboti gasa yimɓe manta ɓe ɓe ustade ɓe kamɓe hay ka seteyagal ɓe taƴata ɓe ko ɓe woni yimɓe Allah ɓen Allahu akbar so yi ɗum yo taƴu ɓeɗo tato noon ko taƴugol ngo ɓuri moƴƴande ɓe koni imamu Shawkani kañum waɗiri tahqiq o wi noon wama kana min asiyami khaliya an hadihi l umuri ko woni kon e korka hara no yeewi alda e ɗiɗo piiji oɗo haray jaza lahu lfitru fahuwa afdalu min al iftar wama kana min asiyami ko woni kon e korka khaliyan hara no yeewi alda an hadihi l umuri ɗiɗo piiji fahuwa haray korka kan afdal ɓuri moƴƴude min al iftari e ɗi taƴugol ngol si tawi sattede ala e mum lorrata
on tigi so'ali wonde ko o bugitiɗo dokkal Allah ngal o yi'ali e hoore makko ɗum poɗantamo to yiingo o townito haray korka kanko ɗum ɓuri moƴƴande mo kanko ko ni waɗi tahqiq o wi wa idha nawa almusafiru alsiyama billeyl wa shara'a fihi jaza lahu alfitru athna annahar o wi si tawi setejo on annike horugol jemma o naati e korkam wa shara'a fihi o naati kadi e korkam ɓaawo subaka e fajir ni feeri subaka juulama o fuɗɗi horugol e nder ñallal ngal naati himo annino jemma o hooray woni ha 6 heures 7 heures o ñaamaali mana o fuɗɗike horude taw si hannde kadi no dagi ka o taƴa e hoore o waalodo e annuye ko setejo kono waalodo e annuye wonde he janngo mi hooray nani weeta mana o sullo weeta o kontina annuye on ɗon won ha 8 heures 9 heures tun o yiya ittirɗum koƴe no moƴƴina ha moƴƴi oɗo ko ñebbe ko biftek ko ɗum ɗo sike no dagi ka o firta ɗon o wi jaza lahu lfitru athna annahar no dagi ka o taƴoyak e nder ple ñallal ngal hay so woni ha e fana ko waɗi ma jaza ibtida'an fa jawasuhu istimrara min babi awla ko tawata gila no sella gila ka fuɗɗode on tigi fuɗɗoda e mum ka fuɗɗode no dagi fuɗɗodede e muɗum haray jokkitoygol hakkunde ko ɗon ɓuri hande dagade sabu nan no woodi piiji goo hiɗi dagoyo ka hakkunde kono ka fuɗɗagol ɗi dagatako si tawi to hunde dagi ka fuɗɗagol haray ke hakkunde ton kon ɗon ɓuri handude e dagagol ɓawi no dagino gilla law o wanude anne wonde min hoorata janggo no dagino ka o anni ɗum jemma heeyi teddungal moɗon min bimbi mi hoorata nan haray na ella idan si tawi no dagi ka on tigi fuɗɗo ɗum gila ka fuɗɗode haray yahoygol ha ka hakkon ɗon i nayi joni ami firtimi manniki haray ɗum itti e sikki no dagi o wi fa an jabir min abdillah radiallahu anhu ittama e jabir min abdillah yo allah weltanamo kanko e ɓen makko e sahaba ɓen fo anna rasulallahi sallah sallam haraja ila makkata ama alfathi nelaɗo yalti fokkiti makka hitande uddutugol makka hitande uddital ngal fa sama o hoori hatta balaga qura alghamim ha o hewto e nde nokkure ɗo qura alghamim ko inde aynde wonde yeeso asfan ma osfan osfan on de yahoɓe makka ɓe hiɓe andi sa iwi madina a yeehi ha a akkiti yahay ngal jidda ngal a citiringal ka sengo ma ñaama a continue ɗon ko haray ɓe windi ka plaque ji osfan 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 ma asfan ɓennama hewta ɓennama lutti kiloji ha sabaka ɗo hewta asfan asfan ko aynde ni no ndeyli ɗi ni lasi noon ko wonama caangol wonno joni noon ɓay o ari ha to hakko noon e makka yona 100 kilo yona kilo temedere ɓaawo ari ha ɗon wasama nnasu maahu yimɓe tawi hooridi e makko fa qila lahu o yeeta inna nnasa kadi shaqqa alayhim siyamu ha awa yimɓe ɓen dey korka kan satti e maɓɓe goy wa inna nnasa yanduruna fima faalta o yeeta awa yimɓe ɓen koko wonɗa e wadde kon ɓe ndaari ɓay hiɗa hoori yimɓe jama no hoori kono hewtino kugo fa da'a bi qadahin min ma'in o noddi yo addane peletum ndiyam korum ndiyam gadah ko mira mum ko yarir ɗum sulerru potiru korum ndiyam no toon bada al asr ɓaawo aran sara juulama fa shariba o yahi wannasu yanduruna ilayhi tawi yimɓe ɓen no ndaarudemo fa aftara badum yoga e yimɓe ɓen taƴi wa sama badum woɓɓe goo kañum continue ɓe hoori fa balagahu ɗum noon hewtimo kanko nelaaɗo wonde ha
anna nasa wonde yimɓe gode samuɓe hoori ɓe taƴali fi an a taƴi fa qala o maaki ulaika al usatu ko ɓeeɗo woni ɓeeɗo ko yedduɓe ngol yeddugol ɗo na yeddugol Allah kadi faydana konti yeddugol nelaɗo mana ɓe yeddi newende nde newende ko ɓe wiyano yoɓe waɗu ko kamɓe ɓe jaɓali ko ɗum woni ko fanda e mum sabu kamɓe ɓe felliti horugol ngol ɓe lundike newende nde rawahu muslim wa nasai wa tirmisi wa sahaha ko ɓurno moƴƴude ɗo ɓaynenaɗo taƴi ko yimɓe fof yo taƴu kono woɓɓe gondari ɓen heewi joni woni haalan sara heewi waɗa ɗo joni lutti gokku tun ni ɓe wakkili tun ɓe hoori ɓe ƴetti asima on pellette on ko ɓuri sattude kon kono ɓaaw tun nelaɗo waɗi holli ko ɗo noon ɓuri moƴƴude ko ɗum ɓe hanno wadde wa amma ida nawa sawma wa huwa muqimu amma o faalaɗo setade so annike hurugol tawa fen ɗon himo ñiiɓi ka makko thumma safara fi athnai nahari reftina o setoyi ka hakkude ñallal faqad dahaba jumhurul ulamai gonɗi yahi dental e karamakoɓe ɓen ila adami jawasi lfitri lahu e wasugol daganagol mo taƴugol wa ajazahu ahmadu wa ishaqu kono imam ahmadu e ishaqa bun rahuya kamɓe daginanimo taƴugol ngol joni e misal mbiɗa jogii voyage gol innen Dubai ko e 13 heures e goɗɗum avion on hewta ɗo waymo ɗo e 14 heures e goɗɗum kiikire ɗo mi anniyo mi yahay mi anniyo kadi mi hooray mi sullo mi anniyo weeta wona ɗo ha 11 heures mi taƴaali miɗo anni mi hooray mimo noon mi yaha ka aéroport mi waɗa formalité mi ƴawa ka avion tum mi wiya ene yomi taƴu ka yomi tokku ɗo est ce que no sella ka mi taƴa ɗo mi ñaama e hoore mi annino ko mi hoorayde on tumati miɗo ka an miɗo jooɗi ka an mi hoori yoga e ñallal ngal miɗo ka an mi voyage ali voyage gongol ko ka hakkude ñallal mi naati e mum est ce que miɗo newna taƴugol karama koɓe ɓurɓe ɗudde ɓen telen e nder temedere nen capanɗe jeenayo e jeenayo ɓeyni o woye ɓay tun yoga e ñallal ngal hani miɗo ka an na mi setejo mi fuɗɗike howrude mi anni ko mi hoora mi fuɗɗike howrude obligatoire ɓe mi timmina puisque settoyangal ngal hewtitilan ka laawol eyo imam ahmad e ishaqa bun rahuya kamɓe ƴetti ko feeñi ko ɗiɗi hadisaji ga ɓeydi ɓay tun ko o setike e nder ñallal ngal hayso ko tenen kiikiɗe on tigi setori no sella ka o taƴa to bon ɗo ka hiɓe fottani wonde si on tigi heɓali tampere e laawol ngol ko ɓuri moƴƴande mo ko yo timmi ɗum noon ɓe ɗum chaque ko timmingol ngol ɓuri moƴƴande mo kono est ce que no dagui ka o taƴoya harna a hoore lorragol ko ɗon yeddudal ngal woni kono Allah sina hara o lorroyi o taƴiri sabu lorra kan dagaki ka o taƴa ɓay tun woni ko ñallal ngal yoga e maggal harimo ka makko himo annino horugol o naati e korka kan o fuɗɗike Allah wi ka deftere makko wala tubtilu amalakum taw bonnu golleji mon ni taw bonnu golleji mon ni yo timmi amma so heɓi lorra e muɗum yo taƴiro sabu lorra kan ولما رواه الترمذي وحسنه لما رواه الترمذي وحسنه سبق إمام الترمذي في اللي وي حديث النموذج عن محمد بن كعب ويتي محمد بن كعب قال محمد بن كعب وي أتيت في رمضان أنس بن مالك مئري أن سوما يوم مئري كأنس بن مالك وهو يريد سفرا تيم فلا ستقول وقد رحلت له رحلته
tawi mi eɓɓanimo mi heblanimo hirndirba makko man rahaltu lahu rihlatahu aw rahilatahu yani jahastu lahu rahilatahu ko prépara ngol on tigi ko waɗato kon joni enen ay rahaltu lahu rahilatahu ko yaago soda essence waɗa ka auto si tawi ndara pineje ɗen fof contrôle anda pinera e wotere tufaki hendu manka e ɗuma ndara nebban sino woodi si ndiyan no toon si tawi hay fof piji ɗin fof huɓɓa ngal ronfla anda yina ɗo tut woni ok rahalta lahu rahilatahu kono hari law kamɓe ko ƴettugol ko ka jooɗete ɗon agga ka hoore puccuma mbabba ka jooɗe waɗi goɗɗum ko jooɗe o guri ko ɗaatina seeɗa awa waɗa hirke ɗen fof haɓɓa hirke ɗen ɗo ɓoggi ko jogete kon prépara si tawi cawlu no woodi ɗum ɗo woni rahaltu lahu rahilata o in préparanimo ko settorte kon fof o wi wa labitha thiyaba safar o ɓorni coñci seteyagal o ɓorni coñci ɗi o setorta ɗin fa da'a bi ta'amin fa akala o noddi ñaamere ɓaɗa nenɗo mi ñaama himo ka makko taw o ñaami fa qultu lahu mi innimo sunnatun ene ɗum ko sunna ni seteejo ñaamugol himo ka makko taw o yaltaani fa gaala o maaki sunnatun ko sunna nani summa rakiba o waɗɗi o yehi ko ɗo imam ahmad e isaga bun rahuya ko ɗum ɗo ɓe jogii dalil wonde haray imo newnana o ñaama hara woni o yaltaali ka makko tayib joni noon so o ñaami ɗon tun joni ɓe o nani o heɓi information de vol on anilama wono joni enen ko par programme wona e voyage rede si tawi ko yahowo ka avion je ko par programme wonde programme no bonta goɗɗum no yanta rehilaji ɗin fof ko annulé ani vol ji ɗin fof ko annulé imma joni keni no woodi ma cuudi no woodi kaɗe yahata toon ma ɗum a sifan ɗum andi wano ngol jangol wangol amérique ede balɗe ɗo e nes ko cippi toon ko ɓe wino ɗon ɓe yaltino ɗon wonde 3000 vol annulan iwa new york yaha nokkeligo e arani ɗon ɗum fof tawi gasata ani tawi piste on tenata yo avion ngal immoma yo ngal jooɗo joni noon on tigi o yowike joni awa inchallah vol on ko 14h30 donc mi yaltay ka suudu ɗo e 11h embouteillage ala ɗo wigol 30 minutes ara mi hewtoyi awna 10h tun o ɓanna joni a ɓay mi nani wonde anas mum malik kanko ñamno tun so o fokkiti ɓan addane nan ɗon futti o futta e muɗum o ñama wara ɗum tun goɗɗo noddam allo ene kono mi sikka yaari ka aéroport taw non mi fokkiti noon miɗo woto yaw mene meɗen ga kono ɓe windi ɗo ka table ɗo wonde vol on anilama joni ko janggo aynomi addani ɗo mi tuta o looƴi to wonno watta hande kadi joni o jooɗo ɗum waɗi haray no metti fi si tawi woni yaadu ko yaadu pellete no ndu humodira e goɗɗum ngoo ɗo siko antun e babba ma puccu ma ngu ma ngeloba ma otowal ma ngal ma motoru ndu ɗum ɗo fof tawi a réglino ha andi fof tuta fof ko ok probléme ala piiji ɗi fof yiyata allah gubika ko hoore ma an kono ko yowodiri e piiji goɗɗi go hara ko woɓɓe goo woni e gérude yaadu ma ndu ha ɗon to taƴudey ha taƴi tun to ɓe taƴoyi to haare ala ka tokka hande kadi nam o ɗo si sahabajo wi ko sunna andi o landi mo woni sunna mana joni kanko ka oɗo mouhammad ibnu kaab o ngalɗugoy si anaseno ka makko o voyage ali taw o prépari ke o kono o prépari ke ndar o ɓornike coñci seteyagal ngal yani o waɗi joni ko ñaamay ɗon tun o ƴawa o wi adde mi ñaama o ñaami
hakken ko tawi no ngalɗinima o wi ene ko sunna mimana no woodi ka cippuɗa e nelaɗo si waɗɗa ɗum ɗo o wi hi ko sunna si sahabajo inni sunna haray ko fandi ko sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam li annahu sahibu sunna sabu ko nelaɗo woni jon sunna on ka oɗo imamu tirmidi wi ko hasan شيخ الألباني كصحيح سنن الترمذي وويه مسلم وعن عبيد بن جبير إتما عبيد بن جبير قال أوي عبيد وتصغير كان كو إنما كنكم مصغر إن بما كنكم مصغر عبيد وتصغير عبد جبير وتصغير جابر ani ko maccungel ɓi heɓɓitangel ay enen fanɗigo ko ngel gorel téléphone wel deftel kamɓe kadi ɓe jogui waggol tasghir ani abdou tasghir mum ko obayd o wi'i kanko obayd ibnu jubair قال أوي ركبت مع أبي بصرة الغفاري بوقت دي أودو أبو بصرة الغفاري في سفينة من وقت إلانا من تنبي إلانا من الفسطاط إمرد إندينو كنت الفسطاط nde ko misra haali ko noon misra wiyete qadiman ɗum ko saare e nder misra saare hinde nde fustat ɗon ko konti ko qahira fewno ɗo ko parti on ɗo ɗum watti ɗum wiyete joni en ville ɗo ko atta hoɗede ɗon enel qahira nene fustat o yimɓen iwi ɗon min tumbi e laana fi ramadan tawi koye suumaye fa dafa'a laana kan duñi ka fokkiti summa qarraba ghida'ahu on tumati kanko abou basrata o ɓanni ñamete coƴƴari makko ni summa gala o wi mi igtari ɓatta ñama fa qultu mi inni alaysat bayna al buyut alasta bayna al buyut ene nayiɗa hakkude cuɗɗinta hoɗo e reene cuɗɗini hin ɗo hina ɗo cuuɗino ga cuuɗino ga joni jawi ka nil ɗo hen fokkiti kono ha joni e yaltade ka saare fa gala abou basra wi araghibta an sunnati rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ene a añi sunna nela ɗon raghiba an ɗon ko añugol raghiba fi ko yiɗugol a añi sunna nela ɗon sallallah alih w sallam oɗo kadi abou basra holli wonde sunna nela ɗo on ko yon tigi taƴu hay si tawi o yaltali ka makko rawahu ahmadu abou daoud wa rijaluhu thigatun o wi ko ɓeeɗo fillimo wo worɓe filliɓe ɓen ko hoolaɓe ɗo noon ɗum ɗon wigol ɗum rijalu thigat ɗum hon lawde hadis no selligoy ko waɗi no wawde hara koɓe thigatu kono baynahum inqita hara hakkude maɓɓe no taƴodiri ko ɗum waɗi cheikh albani o wi o yatagawwa bima ba'dahu wa bima qablahu bimana oɗo batte tigi tigi nawdema himo jogui doole nawdema mo selli ken o wi kono o dolniray ko attima kon e ko woni yeeso kon ko attima kon koko imamu tirmidi filli ɗo ko fi qissa anas on kadi yeeso ga no wodi hadisi goɗɗo goo arayɗo yeeso so ɓahikeɗa o ɓahikeɗa o heɓay doole kono kanko tun so hakkitama tun o yanay ɗon ɗo mo yewti ɗum ka tamamul minna qala shawkani إمام الشوكاني أوي والحديثان يدلان على أن للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه إمام الشوكاني أوي دي حديثاجي دو ديدي هدي تندنا وند no dagani setejo on nde o taƴata aɗa o yaltugol e nokkure nde o faala iwde e muɗum seto nde ay arada assafara minhu assafara ilayhi kaka o faala yaade toon assafaru minhu ka woni iwde ɗon fi seteyagal ngal
nokkure ka o woni ɗon taw imo faala setade ko ɗon o woni e iwde imam Shakani wi no daganimo ka o taƴa ɗon taw o ñaama ɗon ado o déparde wa gala o wi kanko imam Shawkani ha joni o wi gala ibnul arabi o wi o ibnul arabi hara ko waɗat alif e laamu on oɗo ko malikiyankejo kummalujo molanaɗo Allah andaɗo si a wi ibnu arabi a itti alif e laamu on ibnu arabi oɗo ko suufiyankojo dugulajo kalaaɓi ɗon ɓayya yehya o wi ana allahu wama fi ljubba illa allahu subhanallah o wi ko kanko woni Allah o wi ka nder kaftane makko hunde ala nder kaftane on si wona Allah ko Allah ɓorni kaftane on ɓen ƴettuɓe holol waɗ ittihad wonde Allah no cippo sooro e tagore mum nden jillodira ha wawa no ndiyan wulɗan si sukkarre waɗama nde to yoosi jillodiri on ɗon ibnu arabi on ɗon ala alif e lam on ɗon ko nakira mankour oɗo ibnu arabi oɗo o wii imam Shawkani no eggude konngol makko ngol o wii wa amma hadisu anasin fa sahih amma hadis anas on kimo selli yaqtadi jawaz alfitri ma uhbati safari on ɗon hadis no ñaawi no landi no holli dagagol taƴugol wondude e heblanagol yaagol ngol ma uhbati safar uhba ko préparagol lanni préparade fi yaade ndum fes so sella kam tigi taƴa wa gala o wi wa hada huwa alhaqu o wi ko ɗum ɗo woni goonga kan figala lundike ceerno makko e ceerno makko ɗum ko imam malik e taalibaɓe muɗum imam malik e taalibaɓe mum kamɓe jaɓa ɗum yon tigi yo taƴu hara o yaltali taw settoyagal nga himo kane ka makko kamɓe jaɓa ɗum kono o wi ɗum ɗo ko goonga o sabuna habar mo imamu tirmisi filli on e anas ibn malik hadis no selli o wi ko sunna o askintini ndaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɗo komi inni kon tahqiq on tigi tigi e ndaara si tawi ala ko haɗatamo yahugol hannde kadi puisque yaadu makko ɗum yowaki e goɗɗo yowaki e programme goɗɗo kanko noon o lanni préparade fes luttijo ne yaltugol ngol no gasa o heɓota ko o ñaama ka laawol ɗo ɗo sella ka o ñaama o yalta kono so tawi yaadu makko no yowni tun e goɗɗo no gasa to worguitoy ko o yahata no dagaki ka o yaha puisque haray wonal taw pellet no wawi waka aéroport o heɓ passeport o heɓa probléme ma biye on heɓa probléme ma goɗɗum ma vol on annulé ma piiji boy no woodi donc haray ma o yaha o heɓa embouteillage ka laawol o hewta toon ɓeynama flat is closed ɓeynama avion on fermi vol fermi hannde gal lanni a wi probléme a wawata yaade joni noon a ñaamino kono watta idan ɗo fare ko si a yahi a feƴƴoyi a waɗi formalité a feƴƴi police ɓe a jooɗi ko salle d'attente e reni avion wangal ɗo ha ɗon jooɗi ɗa wawi ñamude ɗon haray woni fayida pelletti ɗon ɗaka suudu ma ko vol wonɗa yarude ɗon wonani pelletti de en andi buya hi ka aéroport yiltoyi naam ko ɗum ɗon woni tahqiqo o wi wa safaru almubihu lilfitri joni o gayni holli en wonde setoyagal ngal no newna taƴugol joni noon ko setoyagal hongal newnata ya taƴu kadi yalli kala yaadu yon tun ka setejo haysi ko fokkutoro waroygol yimɓe haysi ko fokkutoro yaroygol beere haysi ko fokkutoro waroygol zina o wi والسفر المبيح للفطر ستياغل دغنايغل تاجوغول هو السفر الذي تقصر الصلاة بسببه ko setoyagal ngal tawata no newna ɗoytugol julde nden sabu ngal setoyagal ɗon wa muddatul igamati allati yajuzu lil musafiri an yaksura fiha dumunne ñiiɓugol on dumunne ɗon tawa no newnana no dagani setejo on nde o taƴata e nder on dumunne ɗon heyal mudda ko on woni dumunne oya allati on yajuzu lahu no daganimo an yaksura salata fiha nde o ɗoytata julde nden e on dumunne ɗon
وتقدم جميع ذلك دون فو أردنوك وولينو باو في مباحث قصر الصلاة كذا بتند في دويتو الجلدين ومذاهب العلماء لا يكرمكم بينكم بولي تونكم وتحقيق ابن القيم وانه تحقيق سيدي ها يالتنتنن en ko tawata ko dun don woni condini woni feere gubeden woni feere ko dun fejjino baawo bimana ton o yewtuno wonde seteyagal newendeji ko Allah wadani setejo kon ko setejo hombo hani yettugol ɗin o wowolno o inni hiɓe fottani wonɗo e seteyagal fi waɗagol ko waɗɗi wono yaagol hajju ma waɗugol jihad ma e juuragol yumma mum e bemmum piiji waɗɗinima yaagol ɗaɓɓa gandal ngal seteyagal ɗon fof no fottani wonde newendeji ɗi Allah waɗani setejo ɗi o hutorayɗi ɗum ko ɗoytugol julde nden ko julte no nayi waɗa tati ɗum ko fana e alansara e geeƴe e hawtugol hakkunde waktuji hawtide ɗum hawtugol hakkunde fana e alansara juula fewndo gooto futoro e geeƴe juula fewndo gooto ko wana noon kadi e taƴugol si on tigi no hoori ko wana noon kadi e newendeji ɗum to wano juma on fukkagol on tigi e julde jama o yewtuno ɗum seteyagal dagigal wona seteyagal juuloyagal yaagol sooda marchandise ma yaagol to hiwroyo gorejo muɗum ma yawgol toon kumpa jindugol tourisme nani New York no laaɓa alan faada yaade mi yiya toon nani Tokyo no foti yaade tourisme ɗum ko waɗi a safaru mo baa ko yaadu no harma na ko harmi on tigi wona yaade kono na ko waɗɗi kadi no yahande baraji ala e muɗum bakka to ala e muɗum ɗo ɗum ɗon kadi ngal seteyagal ɗon hino newnana setiɗo on ka o hutora newendeji setejo ɗi Allah okkimo ɗin ɓe yeddodiri si tawi ko o setori ko fi yeddugol Allah wona yeddugol Allah e nder yaadnude no wawi hara ko fokkiti ko hiwrago yum makko e ben makko ma ko fokkiti ko fi somoygol marchandise koko dagi ma ko waɗɗi ko noon yahande o yiya toon o yiwoya o ɓe no honka henken he komi yettesojo ɗum miɗo anduno ɗum law taw si ɗum no wayi no wawno no ha joni o ƴetta ɗum o honka ko ha ko fiɗɗa iya yalni haray hande kadi na yo memu newendeji setejo ɗin ɗum ɗon ko ɓeynata almasiyatu fi safar no toon safarul masiya safaru almasiya yahugol tawa ko fokkiti ɗon ko honno puusimo yo seto ko fi yeddugol Allah joni o nani inde jiwono nokku kaari on ɗon so yiidale makko hara e ɓernde makko walaki o haɓɓa cawɗum makko o fokkita ɓe ɗum taƴa biye o yaha fi ɗum ma o nani inde nokku gono ame he ɗon koyngal no anne ɗon o yaara sabu ɗum on wonɗo yaade fi ɗum ɗon yahugol fi yeddugol Allah ma yahugol fi waroygol goɗɗo ma taƴogol route jatta jawle yimɓe ma yahugol fi piyoygol kaari ko ɗum o fokkitani début ko fokkitani kon ko fi yeddugol Allah est ce que newendeji ɗi Allah waɗani setejo ɗin o hutoray ɗi jumhura ngewi o waye ko bandi ɓay ko bandiyagal one wadde ko yeddugol Allah wone yaade ko honno wiyeten yo newende Allah nden yo hutorde ɗo o taƴata si ko korka o wonno o newnanaka ɗoytugol julɗe ɗen o newnanaka hawtugol hakkude waktuji ɗin farilla ko waɗɗinoma kon juulugol juma e juulugol ko jama fof no e hoore makko ɗon so kala ko waɗali o nanguitirta zahiriyankoɓɓen e imam ahmad fi riwaya wa اختاره ذو الشيخ ابن تيمية لا الشيخ الألباني متاني هاي الشيخ محمد موسى بن عثيمين كو نقول لا ولا بياري بيبي او بايتون وي كو سيتيجو newendeji ɗi Allah jonni setejo ɗin o wi'ano ko si tawi wona yahuɗo yeddugol la
ɓoyi ko setejo o hutorede joni no yeddi bande yaga kone wadde ko on bakkat no yibbi habbimo ɗon ɗum o yewtino ɗum ɓaawoto o wi ɗon sen faala andugol ɗon joni ko seteyagal hongal newnanta setejo on yo o taƴu siko e suumayi o seti si tawi ko seteyagal waɗɗingal ma seteyagal dagingal ɗum ɗon himo newnana amma siko seteyagal ko harmi on e yahande ɗum ɗon yiltoɗen ɓaawoto o haalino ɗum ɗon ko sengugo sengo ɗimmo ngon kanko o setejo ɗo so hewtoyi ka o yahata ɗon ma o fowtiki e laawol ko haawa honto o wonatata inne yo taƴu mo newna taƴugo si feƴƴi ɗon ko yo howru o yiltoɗe ndaaren seteyagal setejo on beru ko wi'a si o hewti ɗo o fowtike balɗe ko ɗen ɗon balɗe tun o newnana ɗuytugol julde nde haray ko beru ka o newnana ɗuytugol julde nden ɗon ko ɗon o newnana kadi taƴugol korka ka e dumunde ko ɓe inni si on tigi no anni wonugol waɗo ko yo timmin haray ɗon kadi so o wonay on dumunde ɗen ko yo howru nde gandi jumhur en ɓe wi e hoore yeddodiral monnaga konngudi yahay ɓurɗi sappo kono jumhur en kadi no inni ko balɗe nayi si o wonay ɗon ko wagutuji noogay juulete julɗele noogay haray ko yo timmi idan e konngol ɓen ɗon so anniyoy ke wonogol nokkure goo ka juulete e wagutuji noogay mana balɗe nayi haray de o hewti ɗon haray hande kadi ko yo howruno ha yo taƴu dey si tawi noon ko no balɗe ɗiɗi o faala wonde ɗo ma balɗe tati haray o feƴƴi ma haray o arti ɗo haray himo newnana ɗoytugol julɗe ɗen himo newnana kadi angal horugol fi kanaymo ɗon ko gonga o hewti joni o artay kono ko setejo ma o hewti ɗon imo fowti o feƴƴay fi kala mo jooɗi ɗon fewno ɗon ñallal ngal fof mabbal ɗiɗi fof imo ɗon kono ko feƴƴade ko konti ko setejo ko ɗum ko faala yiwide ɗo o wi ɗum ɗon feƴƴino ɓaawo to ibnu qayim no jogui ɗum haala labaka son yiltike toon o gande kono ibnu qayim o wuuli o wi وقد روى أحمد وأبو داود والبيهقي والطحاوي عن منصور الكلبي بيرو في اللي كبيتي منصور الكلبي أن داهية بن خليفة وند داهية بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة ويالتي إسارة إمو دمشق كو كابيتال سيرينغال نياندغو ويالتي إلى قدر عقبة وي إمبري كويت عقبة يعني كنكورة كمسافة أي أن المسافة التي قطعها من القرية التي خرج منها تعدل المسافة التي بين مصر القديمة وبين عقبة المجاورة لأنبابة وقدرت هذه المسافة بفرسخ يعني حكنا فسطاط عقبة يعني إلى قدر عقبة أي من فسطاط إبه حكنا يقول فسطاط نونكو سار مصر قوين ندين أرندر ندين يقول له يا عقبة كسار وندقو كارين وطالون wano hakkunde majji ɓe ɓennu ɓenni ko farsak goto no yedodira embere kiloji muɗum woɓɓe ni ko kilo 12 woɓɓe ni ko kilo 13 woɓɓe ni ko kilo 9 no ko tere wona ɗon ɓay o yahi ɗon o dahiya ibnu khalifa tawi koye suuma e fi ramadan summa innahu aftara wa aftara maahu nasun o taƴi yimɓe goo taƴidi e makko ɗay ko kanko wonno khalifa kanko wonno laaminoro ɗon on o yalti mana hakkude ca e ɗiɗi ka woɗɗodira se nawano kilo 12 ha kilo 15 ɗum ɗon fona ko woɗɗi kono o yahi hakkude ɗon o taƴi wa kariha akharuna an yafduru wa kariha akharuna an yuftiru فلما رجع إلى قريته قال
والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه بايو أرتي عندي وقت بقول أني تجول بتجالي وقت بقول تجدي مكو باونو أرتي كسار مكو أوي والله هندي مي هونده مسكانو مي أيدن هونده هون وندوم إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه yimɓe goo ɓe añi peewal nelaaɗo ngal e peewal sahabaɓe makko ɓen yaqulu dhalika mo innana ɗum ɗo lilladina saamu wonande ɓen hoorunooɓe ɓe taƴaano thumma qala inda dhalik on tumate o wi ɓaawo ɗum ɓaawo wi ɗum ɗo gayni o wi allahumma qbidni ilayka allah taman noon naɓaami kama allah waran qabadahu llahu ilayhi mana Allah tamimo nabimo kamu tami ruhu on Allah tamu ruhu an on naba kama ton bi mana ko yido ko joni yimbe ben be akkiti sunna on o fala ka wurugo lande gadi ko dum woni mana hadithu mana qissa wa jami'u ruwati alhadith thiqat o wi dendanagal fillibe o hadith do ko be hoolabe illa mansur alkalbi sina odo kono wagari wasagaw al ijli oɗo ijli o wi ko hoolaɗo no gasa ani sinama ko oɗo tun al ijli kanko tun wi ko hoolaɗo haray yani wonali kenketi ken oy ko luttuɓe fof ɓe ala probléme si no mari toon probléme ko mansourul kalbi kono noon on ɗon kadi imamul ijli oɗo kadi sinni ko goɗɗo ko hoolaɗo haray no yoni ko yakitore kono en wiigol tun filliɓe hadis on koɓe hoolaɓe ɗum ɗon tun haray ko charti goto e chartiji fi yo hadis on sellu kono wonali chartiji ɗin fof ɗo ko cheikh albani maki ka tamam min yatagawa bima qablahu hi ko gonga hay so mara dole ha kono o sembiray ko attinoma kon ɗum ko hadis anas o man yajibu alayhi alfitru walqada'u ma'an mo tawata no waɗɗi e muɗum taƴugol ngol no waɗɗi e mum kadi yoɓoygol ngol ɗiɗi ɗon hiɗi waɗɗimo no waɗɗimo yo taƴu no waɗɗimo yo yoɓu wandi ɗo nane ko wiɗen no dagi ka o taƴa no waɗɗi ka o yoɓa simo faala o taƴa simo añi o hoora oɗo noon ko bee o taƴa kono bee kadi o yoɓa homboni on ittafaqa alfuqaha yimɓe fiɓɓuɓe fopp no fottani ala annahu wonde ko hani andugol ko yajibu lfitru ala alhaid wa nufasa no waɗɗi debbo yiiɗo ƴiiƴam fiilayeeru ma debbo jibinɗo no waɗɗimo yo taƴu wona yo horde ƴiiƴanam few woni ko ka hakkunde ñallal ɗum heɓimo si tawi ka hakkunde ñallal woni joni ha wiyen alan sara yoni ko ɗon ƴiiƴan fiilayeeru ɗum heɓi sonnajo on ko yo taƴu taw wi no ɓay luttiɗo joni minti nogay minti capantati joni mi timmi si woni ko fen noon kadi o jibini ko yo taƴu ɗum no waɗɗimo wa yahrumu alayhim alsiyam no harmi e maɓɓe horugol wa ida sama si le ɓe hoori ɓeyni ɓay lutti seeɗa lutti leere gooto feccere leere yomi timmintin si ɓe hoori la yasihu sawmuhuma korka maɓɓe kan sellata few haray ko meere wa yaqa'u batilan korka yanay ko meere wa alayhima qada'u ma fatathuma no fawi e maɓɓe yoɓugol ko feƴƴiri ɓe kon ko tawata ñalormaji suumaye feƴƴuɗi tawi hiɓe wondi e ƴiiƴan ɗan ima ƴiiƴan jibingol ngol wonande jibinɗo on ma ƴiiƴan fiilayru wonande fiiliɗo on ɗen balɗe feƴƴuɗe ɗon ɗen no waɗɗi yoɓe yoɓoyɗe yeeso rawa alboukhari wa muslimun imam boukhari e muslim no filli an aishata ɓeytinene men aicha radiallahu anha qalat o maaki kankonene men aicha kunna nahidu ala ahdi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam min laatinoke meɗen fiilo fewndo nelaaɗo e zamanu nelaaɗo fa nu'maru bi qada'i sawmi min yamiri yoɓugol korka kan wala nu'maru bi qada'i salati kono min yamirtanoke yoɓugol julde nden idan holli wonde fiiliɗo ko yo taƴu kono no waɗɗi ko yo yoɓoy jibinɗo on no
e makko ko gootum ƴiƴano tuggike e fiiliiɗo on kono no taggi kadi e jibinɗo on ɗum ɗon ko gootum amma julde nden hiɓe yaafa ɓay julde nden ara fillito laaɓi buy en toriki Allah subahanahu wa taala yo Allah faami e dina kam faamu selluɗo yo Allah arsuko en kadi gollitirgo ko faamuɗen ko yo Allah jaɓa en golluɗen ko wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin Jubair ونصرة وسلة نعم نود لا يستنى من الدرس نعم ميرو يدرس وعليكم السلام nare hande lande ala ko yen weltano jama on e balle ko waɗa ko fiiɓe musidɓe meɗen ɓe Allah jarri bori sumugol cuuɗi muɗum jomma on wakkilike moƴƴi addoɓe coñci addi mbuuɗi addama balle ɗen noon e fof ko tawata ɓe hato jine mum kon yimɓe wakkilike moƴƴi en tori Allah subahanahu wa taala yo Allah o jaɓan en sadakaji ko waɗa ko yo Allah lontin ko ɓuri moƴƴude ko kanko ni lontinowo toriki Allah kala waɗuɓe ɗo jawdi ma anninoɓe waɗugol tawa angal feere e ronkiniɓe waɗugol yo Allah o yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude Allah lontin e jawdi yo Allah hebbin jawdi ka juuɗe meɗen Allah hokkori jawdi ɗuuɗu ndi waɗani barke ɓeɗo ɓe Allah jarribode ɗum ɗo yo Allahu wawnuɓe muññagol jarrabuye on o yoɓa ɓe muñal jarrabuye on hara ko aljanna ɓuɗɗo towde yo Allah hattin jarrabuye on ɗo toriki Allah subahana taala yo Allah hisin en o hisina en jawle men ɗen o hisina kadi finde men ɗen o hisina en ka diina meɗen o hisina en ka koɗoɗi meɗen e ka ɓeygureji meɗen torki Allah subahanahu wa taala Allah waɗen julɓe moƴƴuɓe Allah waɗen naata ɓe aljanna اللهم أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء وأنت على كل شيء قدير اللهم أنت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله كل خير وأحسن الله إليكم